Itangazo ryihutirwa ku banyarwanda bose aho bava bakagera by'umwihariko abanyarwanda muri mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo riragira riti buri munyarwanda wese ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda utuye mu Rwanda cyangwa se mu mahanga y'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'umuntu wese uri mu Rwanda yumvamo ko yaba umunyarwanda cyangwa se yumva ko kuba yaba mu gihugu cy'u Rwanda bifitiye ishema, iri tangazo ririhutirwa kandi riramureba. Mu minsi ishize nagiye mbabwira byinshi ku bijyanye n'imikoranire y'abanyarwanda ndetse n'Ububiligi n'ibigomba kwitonderwa n'ibigomba kugenderwa kure. Bamwe mu banyarwanda barabyumva abandi ntibabyumva, ariko hari itangazo ryihutirwa kuri banyarwanda mwese aho muva mukagera, by'umwihariko rirareba guhera ku bantu bafite guhera ku myaka 18 kuzamura cyangwa se ufite irangamuntu guhera ku myaka 16 kuzamura. Iri tangazo rirakureba. Ahantu buze kugaruka cyane ni mu bacuruzi, ngaruke ku bantu bafite amaganda, abantu bikora ku giti cyabo, abantu badafite akazi b'abaturage basanzwe, abantu bakora ibintu bijyanye n'ubwikorezi bw'ibintu biva mu Rwanda bijya hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mubwire ibijyanye n'urwego rwa RGB ndetse n'irindi tangazo rituruka mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse nabyo ndaje mbigarukeho. Ariko mbere yuko dutangira itangazo hari ikindi kintu ushaka kukugezaho, kimwe gusa. Ku bantu babimbajije aha ngaha hari abantu bakunda kumbaza amakuru y'uko byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Reka mbanze nkubwire ngo Kavumu imirwano karundura yahuje FARDC n'ingabo za leta byongeye gukoranaho, bongeye gukurucurana. Ni ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC Kongo ryagabye igitero simusiga mu gace M23 irimo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko Kavumu aherereye ikibuga cy'indege cya Bukavu ihuriro ry'ingabo za Kongo zahagabye igitero. Aya makuru ahamya ko cyahagabwe isaha ya saa 5 zijya gushira mu masaa 6 z'amanywa. Kavumu yagabwemo igitero FC23 yabibohoshe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka, nyuma y'imirwano ikomeye yahuje uyu mutwe n'uruhande rurwanira leta ya Kinshasa igasiga abarwanyi bayigaruriye, ndetse umunsi wakurikiyeho ubwo aba barwanyi bafataga n'umujyi wa Bukavu wose, ubundi kandi bafata n'ibindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Kamanyola, Nyanginzi n'ahandi. Inembwe Capital News yamenye ko iki gitero cyagabwe Kavumu uruhande rwa leta rwagiherewemo isomo rikomeye, kuko amakuru avuga ko bagitakarijemo abasirikari babarirwa mu magana ndetse abandi bagifatirwamo mateka. Iki gitero kije gikurikira ibindi bitero ihuriro ry'ingabo za Kongo ziruka kugaba mu nkengero z'umujyi wa Goma mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu. Bivugwa ko ibyo bitero byagabwe ahitwa Keshoro, Rasivetinda na Ndosho. Goma n'inkengero zayo zabohojwe n'uyu mutwe wa M23 mu kwezi kwa mbere ahagana mu mpera za 2025. Itangazo FC23 yaraye ishize hanze iragaragaza ko ibyo bitero byagizwemo uruhare n'ingabo za SADC, FARDC, Wazalendo, FDNB na FDLR. Bityo FC23 ivuga ko izi ngabo za SADC zigomba guhita ziva kuri ubu butaka bwa RDC. Ni mu gihe kandi ku wa kane w'iki cyumweru turimo dusoza iri huriro ry'ingabo za Kongo zagabye ibitero mu duce duherereye muri pariki y'igihugu ya Kahuzi Biega muri teritwari ya Karehe hahana imbibi n'aha Kavumu muri teritwari ya Kabare aho bari kurwanira bose. Niyo nuko nguko bimeze, nuko nguko byifashe. Itangazo rero rirareba buri munyarwanda wese ngiye kugezaho, ariko sinakuvuga ngo ihuriro ry'ingabo kubambajije ngo ese ibiganiro bigeze FC23 yo irashaka ibiganiro gusa. Ikigaragara cyo leta ibiganiro byo kubera ko ikomeje kugaba ibitero birasa nkaho ibiganiro birimo biranga. SADC rero nayo mwibutse ko yajyanye amasezerano na M23 yuko bagiye gutaha, leta ikaza kubyanga bakavuga ko bazava hari, ariko barangije gukora icyo cyabazanye bikaza kurangira rero bashatse bavuze ko bazaguma hariya bakarwana. M23 yavuze ko bagomba kwita bava hariya byihuse kubera ko bafashije
bafashije ingabo za leta ubwo zagabaga ibitero hariya kurwanya M23 bigaragaze ko byabaje M23 akaba ari niyo mpamvu ishaka ko bahita bataha vuba na bwangu mu buryo bwihuse nta